Elhamdülillahi Rabbil alamin. Tükül alamlar jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala cheksiz maqtulur jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar jana salavatlar bolsun. Eger de biz adamlardı köpçülük adamlarga aytabız da андай kılba, mындай işlerdi kılsaң жақсы болот. Köpçülük adamарды ээрчиби dese kebirki adamlar ушинтип айтышат да. Adamlardan bardıq ele kılıp atpayбы, elдің bardıq ele kılıp atpayбы, köpçülüktün bardıq ele kılıp atpayбы dep şunday жооп берет. Бирок чындап эле ушул көпчүлүк темасында көпчүлүк адамдар кылган нерсени кылыш керекпи? Көпчүлүк адамдар кылган нерсени биз кыла турган болсок, албетте адашып кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан шариятка туура келген нерсени кылыш керек. Adamlardan bardıq ile arak içip atsa arak içip ketpеш керек. Adamlardan bardıq ile cinde olup ketse cinde olup ketpеш керек. Şariat boyunca İslam dinine tuğra gelgen tuğra tüz yoldan çıkpay жүрүшүбүз керек da. Sebebi köpçülük adamlar көбүнчө adашуучу болушат. Себеби bunu hakikatin biz Kur'an-ı Kerim'e karay turan bolsak, Kur'an-ı Kerim emne deydi? Aksarun nasi la ya'lamun deydi. Adamlardan köpçülüğü çınığı hakikat yolda жүрүшпөйт, bilişpeyt, çınığı hakikatты bilişpeyt deydi. Başka bir ayetinde estaizu bile aksaruhum la ya'qilun. Adamlardan köpçülüğü akıl жүргүзүшпөйt deydi. Aksaruhum la yashkurun. Adamlardan köpçülüğü Allah'a şükür kılışpayt deydi. Oşonduktan el emne kılıp atat, el emne olsa oşo bolom, el emne olsa oşoka basam деген bu tуура эмес. Elin bardыгы tуура жолдо кетип аткан болсо, şariatка tуура жолдо кетип аткан болсо басыш керек. Эгерде şariatка tуура келбесе, эч качан көпчүлүк кылып атат, мен деле кылам деп ээрчип кетпеш керек. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytып ötkönde adamlar adaşuda. Köpçülük adamlar hakikatты bilişpeyt. Köpçülük adamlar tuğra jolda emes. Oşonduktan egerde kimde kim tuğra jolda olom dese, şariat belgilengen gana jolda bolуш керек. Ал эми көп аз gana adamlar мындай бекем болушат да. Мындай tuğra jolda жүргөн, şariat жолунда жүргөн, şariat жолун бекем кармаган азчылыктар менен бирге болуш керек. Себеби Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de айтат: "Qalilun min ibadiyash shakur" дейт. Мен аз гана кулдарым, момун кулдарым Аллага шүгүр кылуучулар болушат дейт. "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Бұл пайғамбар менен аз ғана адамдар ээрчип ыйман келтиришти дейт. Sullatu minel awwalin ve qalilun minel akhirin. Алдыңкылардан көп, ал эми акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнөн азырагы гана Аллах субханаху ва тааля ибадат кылып, таква болуп, жолун бекем карманышат. Ошондуктан азырагы деген ошол аз, ал эми мындай биз комубузга карай турган болсок деле шариат жолун кармагандар, бекем болгон таквадарлар канчалык, көппү же азбы? Албетте алар аз. Аябай аз. Туура жолдо бекем жүргөн, шариат менен жашаган аз. Биз мына ошол азчылык менен туура жолдо жүргөн, бирок аз адамдар менен бирге болушубуз керек. Ал эми адамдардын көпчүлүгү адашып кеткен, аларга көпчүлүккө Yıllar emne kılatsa ошондой кылып атат деп көпчүлүк менен боло турган болсо, анда адашып кетебиз. Allah subhanahu wa ta'ala az болгон, саны аз болгон, ислам жолун бекем кармаган таквадар адамдар менен бирге болушту насип кылсын. Алхамдулиллахи rabbil alamin.